دەم باش خوێندەکارن هێژا ئیرۆ وانامەی ئا چارە ji beşê sêyem li ser hêza gû xwe berdide aboriyê. Li vê dekê dewam bêjin aborî çi ye, aborî ji ku hatiye, çawa hatiye, aborî xwe ew ji çavkaniyên xwezayî hatiye çêkirin. Li vê dekê ew çavkaniyên xwezayî wek em zanin, çavkanên xwezayîn dema got em bêjin li mirov dema gilderdora xwe dinare li vê dekê çi dibîne, em bêjin li vê dekê ew kargehên got em bêjin weke xanî bin, em bêjin bendav bin, tirimbêl bin, her tiştê got bi destê mirova hatiye çêkirin, ew xwe mirov çêkiriye, ew jî girêdayî xwezayî ye. Li vê dekê hatine çêkirin û dimînin yanî berdewam heye roja me îro jî ji bo got em bêjin di demekê weke got li di cîhanê de em bêjin xebatên mirovan li vê dekê çêne bûye û em bêjin nehêziriye li vê dekê wê çawa bibe li vê dekê dema mirov nehêzire û van tişta kar nene di hundirê jiyana xwe de çêneke li vê dekê wê xwezayî çawa bibe evê demê wê berdewam be yanî wê tim xwezayî berdewamî yanî ew tiştê hatine çêkirin bi destê mirova di hundirê xwezayî de wek me got yek jê em bêjin avakirina xaniya em bêjin mal, em bêjin tirimbêl, wek em bêjin bendav. Yani evana bi destê mirovan hatine çêkirin û dema ku mirov jî vana çênekî jî wê xwezayî berdewam be. An halê dekê çavkaniyên xwezayî çi ye? Çavkaniyên xwezayî wek tê naskirin, di xwezayî de em bêjin tiştê got xweber çêbûne yanî ji ber xwe ve çêbûne. Li vê dekê ev tiştana got em bêjin berhemên ê teknîkî û mirovî ne. Evana ê teknîkî ne û mirovî ne. Di demê de em bêjin pêkhatinên got em bêjin rola mirovan tê de tune ye. Bi giştî ji çavkaniyên dewlemendiyên yên em bi vî awayî ne jê re çavkaniyên xwezayî tê gotin. Li vê dekê li cîhanê de em bêjin bingehîna gelek xebatan gotên bikaranîn de çavkaniyê xwezayî de hene. Li vê dekê xebatên êgot tên li ser vana van çavkaniyan e şêweyî digirin. Çi ne li vê dekê cem wek em bêjin çandinî. Li vê dekê cem heye çandinî mirov bikar tîne. Yek jê çandinî çandinî mirov bikar tîne. Li vê dekê yek ji wan. Dema em bêjin vê çandiniya han bikar tîne ji me re li vê dekê çi pêwîst e ji bo vê ev çandiniya han di hundirê xwezayî de destpêkê ah ji me re lazim e. Li vê dekê ah pêwîst e ku mirov bikar bîne ne ah tenê jî ji ber ku ah jê derek ji jê derê em bêjin ê xwezayî ye em bêjin ji çavkaniyên xwezayî ye. Li vê dekê ah ji çavkaniyên xwezayî ye. Li vê dekê ne ah tenê jî av jî ji me re giring e. Li vê dekê av jî ji çavkaniyên xwezayî ye. Ji çavkaniyên xwezayî. Ev li vê dekê ev çavkaniyên xwezayî çi ne? Aniha li vê dekê em ê derbasî pêşkirînê çavkaniyên xwezayî ne. Çavkaniyên xwezayî li vê dekê çavkaniyên xwezayî pir cûrbûnê nîşan dide. Li vê dekê wek tê naskirin em bêjin mirov wexta di rojane de çi bikar tîne gelekî em bêjin pênûs bin, kaxez bin, di rojane de li mala xwe li vê dekê van tişta bikar tîne. Ev tiştana ji ku hatine evana gişt ji çavkaniyên xwezayî tên çêkirin. Ev berhemana ji çavkaniyên xwezayî tên çêkirin. Li vê dekê ji bo bêtir nas bikin ev çavkaniyên xwezayîn beşin wan hene. Êg hinek ji wan em bêjin beşê van çavkaniyan êg û em bêjin berdewamin çi ne? Êg berdewamin yek jê rok e, yek jê bayê, yek jê em bêjin pêlin,
لذلك أبانا إيجوج بردوامن لجمع دهندري أمبيجن آفجي هي الجمع أبانا إيج بردوامن ناي سكنان دهندري أمبيجن تعفكاني خزايدة روب يعني أمبيجن زفستان به يعني أمبيجن هاوين به بايز به روك هرتم بردوامه باجي هرتم بردوام دورتي صاليده بيل آف أبانا بردوامن آن هالويدك الجمع ينجو بداويد بن هنك هنا تعفكاني الخزاي يجو بداويد بن يك جي أمبيجن بترول بداويد بن كومر أو جي بداويد بن غازن خزاي الجمع هنا غازن خزاي الجمع هنا لفيدا كيجي الجمع كانزا جي هي أفانا بداوي دنيا عندما كي تين درخستن أج تعفكانيان وبداوي جدا أنا هالفيدا كي الجمع إيجو بدامير تعفكانيان إيجو بدامير تشاوا دبن خوا نودكن شو خوا نودكن يكجي أمبيجن الجمع هي بدامير تشاوا دبن خوا نودكش بوقتم برهم دار به دارستان جي الجمع هنا دارستان جين ویدکی خانوده که دارستان چه خانوده که به امبیشن دم آگوگ تین شوتاندن یا امبیشن مروفوانا دبرینه ویدکی دمیر دی ساشین تی او خانوده که ویدکی جی هوا جی بدمره تم هي خانوده که ویدکی جمع انرژی جی هي انرژی چوا خانوده که انرژیا امبیشن هندری روی عرضه ده ویدی که دماغ روی عرضه گرم دبه جانا سرد به تم انرژیا خو نهده کل ویدی که آن حال ویدی که ام بداوی بون آن بین سودین چابکانین خزایی چی سودین چابکانین خزایی الجمع هنه چابکانین خزایین امبیشن دجیان امرو بده و چابکانین جهه کیوان یه گرنگ هیه الجهه وای گرنگ چیه بگشتی آمور و امبیشن پرگالین گوجیانی تینه بیشن راستی کلیدی که مروف وانا بکارتینه افسود ورگرتنی ویا چنه سود ورگرتنی وی لویده که بگشتی ام بیشن آمور و پرگالی وی هن لویده که آمور پرگالی وی هنا لویده که آمور پرگالی ویا چنه گوجیان تیده کرن ویده که اواناجی امبیجن پرگال گود جیانی ده وکه امبیجن روشکه فونکیوسینی ببورینن و ده تعفکانیین خزایی ده تینه دستخستن مروب لویده که دما امبیجن دسپی که حتی رو جمعه ایرو ده جی لویده که با آوائه که جدا ده تعفکانی خزایی بکار تینه یعنی امبیجن و سوده جی دیگره چه سوده جی دیگره یعنی امبیجن ده انجام ده لویده که ج امبیجن شهرستانی به درکتنن هولی لویده که درکتنا چابکانین پیشسازی وک امبیجن گشتین ای عزمانی جی او جی مروف دستخستنه گشتین عزمانی هاتنه بدست خستن او ایگوگه درن عزمانا و جمره لیکولینه چه دکن او جی هاتنه بدست خستن آن حالوه ده که تیکلین چابکانین خزایی و آبوری چه چابکانین خزایی و آبوری جمعانه ده که لوه ده که ولاتین پیشکتی الجمعانه او ولاتین پیشکتی ای خودی چابکانین خزایینه مالدارین ای هری مزنه لوه ده که بیشن لی دگیرانه که گو بیشن دچابکانی خزایی ده با آوای کی چالاک سوده جی دگرن وقت ولاتین بیشن فدراسیون روسیا الجمع هی روسيا ده که ولاته که دولمنده ولاته که دولمنده دولمنده جالية چه ده جالية امکارن بیجن بترول غاز خزایی
والجمع لبدكي هسنجي هي الجمانة لبدكي جبر فيه كيجي أمكارن بيجن روسيا دولتك بيشكتية جبر جوجوانا الجموان أف تعبان خزاي هي وانا بكار دينه أنا هبدكي دولتن هنا أم بيجن أوجي دولة من جالية أم بيجن بترولي ده وك أم بيجن نيجيريا لأفريقيا أوجي دولة من ده لبيدكي هن أم بيجن قلوي هنا أم بيجن يعني فقيرتي جماعة هي كيماني هي أم بيجن شما أف كيماني جماعة هي جبوك أم بيجن كارن دولتين إيه أم بيجن دستهلادار في بترولا ويش خرد به يا أم بيجن أو دولة هان شواية أم بيجن يعني أم بيجن نا بيشكتين يا أم بيجن نا پروردگرينه يا أم بيجن كيماني جماعة هن حياة نكارن في بترولا خوش خرد بكار بينه آنها لبدكي تبيجو أم بيجن البدا وقما جو نيجيريا لأفريقيا أم بيجي جوارا دينا نيجيريا أوجي لأفريقيا دوت ما جو دولتك نا بيشكتية جبر وك قريب بترولا هي اللي بس هالعدار يا عم بيجن كيماني وي إيه تكنولوجي جيكي من لبيدكي أو نكارش خرا خبيش بخير لبيدكي تبي جو لبيدكي أنا بيجن دلسبيكا في أبوريا ولاتن جو أم بيجن درولك جرين دليزة أم بيجن هيمان جو أبوريا وي بيك دينن بشين پیش سازی و خدمت و چاندنی جی لی هنه اب بشانا گریدای چافکانی خزایی تین آواکرن دوی دکل جمع چی جی هنه تین آواکرن وقت مگو پیش سازی تین آواکرن خدمت دوی هبه دوی چاندنی هبه حیا اب چافکانی انا خو پیش بخن و گرنگیه که بستینن دوی دکل بوی آوایی د نابرا ابوریا ولاتکی او چافکانی خزایی تلور چی دکی تکلیه که د نابرا وان ده چی دکه آن حالوه دکی امگهان چافکانی خزایی او پیش به داینه دوی دکی الجمع دبی ولاتکی دریا ام بیجن پیش به داینه دلوی دکی گش به داینه دلوی دکی د پیوستی به چافکانی خزایی دبینه د سریوان چافکانیا ده امبیجن چافکانی مروان او ای خزایی تین لجهنگو امبیجن باندورا هیمانین ای مروی تی ده نبل ویده که او تو واتیا چافکانی خزایی ده تو نبل ویده که جبرگو یین چافکانین دردخن وان يعني امبيجن كارن بكاب كارتينن لويده كي اوانا بكارتينن شيويه ددوان وبوي اواجي امبيجن چافكانين دن ايج بو امبيجن هلبراندنا مرو وانا بكارتينه جبغو چافكانين خزاي دماتي درخستن گمرو وانا بكارين وان هلبرينه لويده كي چافكاني خزاي و بردوام بكن بمين د خزاي ده او كست سودجي ناغري بس لويده كي امكار بيجن مرو وانا بكارتينه وبدس دخل سودجي دغره انها لويده كي ورجي مرو وقت تي ناسكر مرو جروجا گوكچي وي حياه انا حياه امبيجن جينا خبردام كري چافكاني خزاي سودك جهاتيه ورگرتن لويده كي چ سود وقت مقول لفان چافكاني به شورش امبيجن پیش سازين او پشتي وي گرينگيا وي هاتيه ستاندن چيكرن تكنيكي جهاتن چيكرن او امبيجن پیشکتنن وان هنه امبيجن به اب لويده كي پیوانه کا هری مزن ده به کارانینا چافکانی خزایی هسان گریل وده که دم هاتن اب چافکانی خزانی چاو هاتی هسان کرن دریا پیش سازی اره و کارگاه اره هاتی هسان کرن به وی آوایجی گرینگی چافکانی خزایی پرتر بویه حیرو جامعه ایروجی بردوامه آن وده که وانا ما بداوید به امی پرسی خوی نرخاندنه چاره سر بکر پرسامه یکم دبیجه چافکانی خزایی بیناسه بکم وکل ها مگون ده چافکانی خزایی چیه ویده که ده خزایی ده تشتینگو خبر چی بونه یعنی جبر خبر چی بونه او تشتینگو نه بر همین تکنیکی امروینه ده دمه ده پیکاتنا او ده رولا امبیجن مرووا ده تونه بگشتی جه چافکانی دولمندی نه به وی آوایر چافکانی خزایی جره ده گوتن
Pirsame duyem dibêje Sûdên got ji çavkanî xwezayî tên wergirtin diyar bik. Çi sûcê têgirtin? Vêdekê wek me got sûd wergirtin em bêjin şaristanî derketina holê, em bêjin derketina civaka û pêşesazî, em bêjin geşteyên ezmanî û civaka zanistî li vê dekî derketine û her wekî din. Li vir jî pirsameyê sêyem bêje hin welat tevî got çavkaniyên wan ên xwezayî pirin di rewşeke xêzanî de dijîn. Çima? Li vê dekê wek me got Nîjerya li Efrîqya wek em zanin petrola wê ya pir e lê em bêjin xêzan e. Çima li vê dekê wek me got ji ber ku em bêjin kêmaniyên wê teknolojî û em bêjin maldarî kêm in û em kar lê piçkî lê zêde bikin lê dekê em bêjin nû dewletên ê desthilatdar jî petrola wê ya ji xwe re dibin hildigirin li vê dekê sûdê jî nagirtin ji ber vê yekê jî ew dewletana xêzan. Pirsameyê çara dibêje hêmanên bingehîn ên got giringiyê didin çavkanîn xwezayî çi ne? Çi hêman li vê dekê? Petrolê yek jî, gazên xwezayî ne, hestin e, daristan in, li vê dekê çandinî ne, pêşesazî ne, xizmet in, evana giş dikevin hêmanên çavkaniyên xwezayî. An hal vê dekê wana me bi dawî dibe û bimînin kêf û xweşiyê din.